Protekli vikend u Dražicama protekao je u znaku njegovanja tradicije i kulturne baštine. Naime, održan je 21. međunarodni folklorni susret za Tancajmo po domaći u organizaciji Kuda Zvir Jelenje. Bilo nam je lipo, publika na trgu Mlikarice bila je divna, podržala je to sve skupa i zato smo zadovoljni. Svi mi skupa ki smo se jako trudili da to uspije. Svi naši članovi ki ne samo ča vježbaju da bi sad otancali niče ovdje, nego ki se stvarno trude da paritjaju i da naši gosti se ugodno i lipo osjećaju ki dođu na Dražice tako jedan put na leto. Kud Zvir jedno je od najstarijih udruga na području općine Jelenje, a od samih početaka pažljivo čuvaju stare grobničke običaje. Drago mi zato što smo se uspjeli kroz ova leta održati i kako njegujemo sve to, što nam je jako bitno v ovom svitu kad vidimo da svi postajemo jedna vela država, jedno velo mesto kad moramo čuvati svoje, da to što nas čini ono što smo baš mi, da se baš to ne zgubi. Tu ja ističem i pohvaljujem svoju vokalnu skupinu koju je Sata Kuda, ki su se koji ovo leto istrsili v organizaciji, ki su se istrsili na samom sudjelovanju i dali smo sve od sebe. Ove godine na zadovoljstvo brojne publike, folklorni susret u Dražicama okupio je 6 folklornih skupina koji su njegovali tradiciju svojega kraja. Došli su nam dvije grupe iz Slovenije, Makedonsko društvo iz Jesenic, zatim Slovensko društvo iz Škofje Loke, folklorni ansambl Zora Zopatije, zatim kulturno-umjetničko društvo Sveti Antun iz Pokupske doline i folklorno društvo Orlec s otoka Cresa. I naravno mi Zvirovci. Makedonsko društvo Ilinden iz Jesenica u Sloveniji i društvo Orlec sa Cresa bile su grupe koje se ne viđaju često u grobničkom kraju. Počašćeni ste što ste nas pozvali kako ovdje vaši gosti da budemo i to društvo djeluje od 1993. godine do danas. Imamo skoro mladih grupa do 20 članova, mladinci, tako da, a članovi smo 120, tako da za sada je sve super, djeluje aktivno, treniraju i to je to. Pokazalo se ovdje na današnji nastup kako je to bilo. Ja. Daneska nam je bilo vrlo lijepo. Ovakve manifestacije bi se trebale više održavati. Evo, na otoku imamo samo jedno folklorno društvo Orlec. Uz ovakve manifestacije očićemo mlade da počinju sost na mehu. Zvirovci su ove godine tancali prepoznatljive grobničke plesove, ali unijeli nekoliko zanimljivih novina. Pa ovo leto smo otancali našu potresujku, až kakva bi to bila smotra da potresujku ne otancamo kad je to nečaj naše prepoznatljivo. Isto tako smo tancali tanac po hrvatski, a ovo leto na smotri smo napravili malo i nič novoga. Naime, već je neko vrijeme tendencija da se ističu folklorni parovi, znači da se ne tanca samo va skupini, nego da parovi pokažu ča znaju, ča moru. Pa je to isto način da se razvije, pogotovo kod mlađih ljudi, ljubav prema folkloru, prema čuvanju tradicija. I ovo leto imali smo 4 para koji su tancali solo tanac i vidim da se toj publiki zaista dopalo i bilo je vrlo zanimljivo. Mići Zvirovci mamili su posebne osmijehe i pljesak publike. Stasaju nove generacije, jedni odlaze, a drugi se uče. Nadam se da će njihovi roditelji prije svega znati cijeniti to što radimo i znati da treba čuvati svoje tradicije, pa će onda i svoju djecu malu poticati da to uče, da to čuvaju. Jer to prije svega kad su mala djeca u pitanju ovisi o njihovim roditeljima. Pa eto, ja apeliram na sve roditelje, pošalite djecu, neka nešto nauče, to može samo obogatiti ih, proširiti njihove vidike. Ovo leto isto smo uključili naši najmlaji i to za sin se ga najmlaji jer smo prošle godine uključili naši predškolci. Oformili smo sekciju da nam se moru i dica predškolske dobi uključiti, tako da ovo leto smo s njimi oprili, ovo je bilo jedno vatreno krštenje jer je ovo u biti prvi nastup. I evo ispalo je da je super i da su stvoreni za scenu. Čestitamo folklornom društvu Zvir na uspješno organiziranoj smotri folklora, te se veselimo novim projektima u godinama koje slijede.